Mutegeri ni ntuko ya njuma tariki 25 tiri mweri jwa mugwanja mwaka wa 2025 mukira nkathoshe mwanya ntere chionde iria wititana mbere na gukenera mibango ya Meru TV ngitikayanwo ithirito okirara na gukira orina thiria enjaga ya mwiri woni mabetaga Denise mutuma muthomi iji ni ntato ciato cia Meru TV rokiri mbitigirie twambire na ripoti kuma ntere cia Igembe North ni aria arethi mabitha ba polisi na nkuruki mabitha ba NPR nibethirite bakirombo gutigira neba kuringa ripoti cia uma kagita na karandethi cia thero na chikiwa ntere cia Igembe bobo na kuringana na mujumbe wa Igembe North Julius Taitumu ora wethiretwo akiuga kagita na karanto baraka kuringa ripoti cia uma kuthingateria ndethi ici niko kwa polisi kagita gakomo yara nande abarombete gutigira neba kwandikithe na kuringa ripoti kureo nyuma ya ndeithia kuiwa kana nyuma ya bokwithokirwa nikenda polisi kana mabitha ba koria bakomba kwithira bakithingatira makarika jaja kuringana na Taitumu augite maongereke kana kuongereka kwa thina cia ukaria nterisi ni gutumite gicigo bunge gikigacoka nyuma na njira inene ine kagita na gakabare na witekio ate mabitha ba polisi ya mwana mabitha ba NPR bakethira bakigwatanya na akari nikenda kuthiria thina cia ukaria ntere cia Igembe North. Mukiri wa Nkonja na ripoti hii. Ng'ombe zimeenda 10, amekwambia imerudi 5 na hakuna ile imerudi, ule mtu akule nyumbani. Hatuwezi kubali kupoteza ng'ombe kupitia uongo. Ni mbunge wa Igembe North Julius Taitumu akioria rethi mabitha ba ukaria hamwe na baraba NPR kwaracia uma ukonia mantu ya ng'ombe na kaita karacia ura muntu akomba kwithira akekelela hati ikura ng'ombe 10 na ciurite ng'ombe 5 na arethethia mabitha ba ukaria kethakene kuria ng'ombe na kinyaki mabitha ba ukaria bakomba kwithira bakiritorongo bakiwa ati bakomba kwithira bakiona ng'ombe eana ni irasi kwithira ciurite na cio ni ng'ombe 50 nabo indi ni untu bakomba kwithira bukireta methiurunkano na kwasewa nuriku kwaria uma ibiwa. Alafu jioni nikipigia Kanja ameambiwa ng'ombe zimerudi 167. Zile ng'ombe zimeibiwa ni below 100 au comes that zile zimerudi ni more than hata zile zimeibiwa. It is a serious anomaly. Kwa sababu watu wanakimbia kujikava. Wao unachukua report unaambia system ya juu tumerecover hii ng'ombe, tumerecover hii ng'ombe, tumerecover hii ng'ombe. Njini muwe na statistics ya ng'ombe zile mmepoteza. Ni sawa sawa? Nariwa akioria rethi kiri ng'ombe cio ira ciurite bombe kwithira bari na umbi enda kaita karaba kanjirie kuria thirikari kuria ng'ombe iji kana kubuthia restocking muntu omba kwithira na namba ya ng'ombe ciawe ira ciurite inakuwa 5 ama inakuwa 4. No, that is not we are saying. Mtu awe na umbi yake dates zile ng'ombe zilipotea na zile recovered, because we are demanding and we will continue to demand that the animals that we have lost they be paid. Tunasikizana, kuna restocking program. Wale ng'ombe zao zina kufa kupitia njanga la ukame wanapata nini? Ridhaa kidogo. Sasa yule mtu ameuawa, ng'ombe imeibiwa, iko Samburu, na huyo nani anatakikana kupatiwa compensation? Report na Meru TV kumando Moru Igembe North Mbeta Mukiri Onkonja. Kere ripoti ingi muthanyo jogoro governor wa county ya Meru na rombere gukujira kunyithwo muma kwa gikosi kire gikethera gikirungamira kuthurwa gwa kamiti ya kurungamira uritingo gwa mwingi irenjekene ta Public Service Board mubango jiro jireteta na mbere ndene obici ya county kire mutindo jo kangangi akiaria governor Mutumanto Ithinkia na ugete ati utongere bo bukethirwa buri na ngwataniro na kinya urumwe ni kenda kureta miradi maturene ni aria augete agatigera kuri na OND na nkuruki weti na mbere na nkuruki wendo agategate kari tingo bonde ba county na kariba county ji ya Meru. Jeff Agituma na ripoti hiyo. Nawe gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ithinkia na kujirite muthenya jwa narua mabitha kathumba bakinyuithwa muma na kuboria nande nibete na mbere na kumutarira mbondi ya Public Service nikenda nande thirikari yawe kethire kiambiria mitaratara kathumba ya gwitithia county ije na mbere buke ambiriria ngugi ambiriria ino chamba bukimenya timu ira bukatara kiri Public Service Board area miaka 6 right yenu no yethire mbua butithiria mieri 3 ende baubo gatara beria miaka 6 mwana witwa
development in Meru, urogaciarithia mwana witwa health in Meru, urogaciarithia mwana witwa delivery of water into our villages, urogaciarithia mwana witwa agriculture and food security. You can count them moving that way. Non tutoke ya gutara team incompetent beto selected kana bato recruited incompetent doctors but wenda waitekuo Ameru bambiririe kwethia atia incompetent engineers bambiririe otochorera michoro eteo nyumba ciethia atia incompetent agricultural officers bambiririe otomunte kotukunderia ng'ombe cietu ndawa itekuo twambiririe kuthiria utonga bwetu tiu na ndebwe nangwe enjumu exercise transparency, allow professionalism to take the center position. Ntekwenda kwa kuibwa kelele Meru Ameru baiche kuolelia nteto muno bagatwira ibo litmus test populace otemeo bakasia litmus test bakwira rangi uwekere utogoreana neo inyagethera totomba guchinja mbati ukaibwa bakiwa tugonengerwa lakini gatochiumanerio na bauto ethia te twanengerwa no tuthina bwako ethia nende the final product ne ubo yito tunenkera babwe kaboya rui na nde turuire into bikareka every corner of Meru being all the ingredients being the nutritional components nikenda Meru bedra very healthy holistically na Meru yetambere tugiaka Meru turiamwe kiribara nabo banyuithitwe muma muthenya jwa narua batithite gikeno kiao kiria Meru na gavana Ujo na kuga bakethira bagita ngugi yao iriria weru na urumwe kankwenda kuashua the governor oni na kamite yakwa tugaita ngugi bubwega muno nikenda tukamwa unto the best baraba kamutethia na batutethia twinde county yetu nikende gashaini tukaomba kuthithia bond ire kaomba kuongoza uritingo ibwa Meru burabo kareta giteyo then Meru na kuomba gutethia gavana kwa chief objective ria chonde awire beta muntu thurana rambecha chego ya kurangu iji na ntingo itekia bika tongeje ni uma na kolelia mtura onde bakupwila. This team is very critical nonto antubarato atara hao ibo bakaomba kumuombethia kumakira mzuri 2027 tutikwenda struggle kinya twatora no ntinguite thiria mieri ile thatu no tukethira twerizo na tukiritana iria ngui na atongoria bangi bonthe ba Meru kenda tumba kuitithia Meru yetu bubweya tukomba waka nyumba in all the 9 constituencies na tukomba kweyana without any fear or favor ke antubaraba kunindi those houses. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kere ripoti yengine ati ya biashara ba thoko na aria ntere cia maoa ni bacumirite na kumeneria gwitia kwa maguta ni kirabo gete gwitia guko ni gutumite kinya ngarama ya gukamaterwa into biawe kethirwa ikiongereka kuringana na karibara bendagia matunda mono ndene ya thoko iria ijekene ta Methodist ne kana Trendina Fruit Market ni barombete thirikari gutigera ne gutegera na kwenika magurija maguta nikenda bageta na mbere na gukenera mutore na nkuruki nikenda bategethera bakiriwa mbete nyingi kagita na karaba kamatirwa mirigo ya kuma ntere imwe gwikia ntere ingi nyarana ndi barombete Rais William Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki gutigera ni bagutonyera na gutegera mathina jana mwananchi wa kawaida agukurukira muriithi waba na arekite kwaraniria na biashara baba na gututaria ripoti una njira endaja eto mange dilinde kyoi antobosi want eto gendiare tie impara katwe na mpara korana konywa twasoka batu totona thiringi twasoka twareto dawa cia kuthambia mara Ruto ya korevie name na utayaya kiona masisi ni poa sasa tunakufa na njaa na tuna watoto wako shule hatupati hata hela mbona tunakuwa hivi sisi na tukiwa na viongozi wako mbele yetu.
abiacara baria baturaga tauni-ini ya Maua baria baitaga ngugi cia kwacura ni kwendia mianga ni kwendia into stage ni baugite thoko iji nandi itina mbia uria yaturaga tene nya toma yana kwa tuka yate kora no tuteka kora mbia siekuo na ulivayo tebo batena mbesa oni ni to ngwato lazolio eto kimnote manto akobua hato batenya dringi nakakwaria oma utotolika to mawa oto alele njira yetora inkuba ilato witethia mbabae twatuko kogo kinya to iteta swibiki euro tore batu antoba mawa wa ndo tolika na njira yetora na utobwetheria abiacara baba bakiaria ni barikitie kuga ati uria baturaga kwendia teuba kwendia nandi negi antu batikugura kulingana na uria uchumi buthukite bakwenda mbeca cia gwikiana ba cukuru na gutikwe na mbia ikuoneka aria borite thirikari itegere mantu ya uchumi bwa Kenya maguta maiteria watweka mbaba tugitithia kwi mana ya thatu aya tocoka barabara twamuthurire twenda atubwetheria barabara aya miana ngwenda muria kiureke miondo ndi mubiacara mbabae thai mwana ngwa watweka mwana tukumenya kirasi na thethia njirene watweka mbabara unataka matethia utekwe ya muntu ona mbesa watweka yani nja barabara yangu beterori itetie muntu atekorea mbabae boya ndata ngaitera na ndata miraya na watweka no miraya yawera ati umara ya mamira chiringi wanweite so ndengenda kwariria ngekoro jaoni na ni muno muno ndengenda gutarira ayuthi ba barathiririe from 4 thaizi tire twerigaira twinde tureterwo muntu umwe thayu mareni iteni ngugi jaoni amahoka the main stage na ntomba kugenda raungi tangugi ekwa na yuthi bara bathirite skuru tira lazima wakare mucho atere muchiari na bashughulikire miaka wene raromba atuania jana aria uchwira school fees no thomo thiria so thaijore ome teka guchwa company friends Fred okunethera ngugi eku njara ciaku chethera chigo utethia ukeregera muntu utethia so inyoka thena ngiri emwe ukagura sweet jaiji you can hook here in Maua no ukwaja main stage no kuna baba kwendia ngo anyway anati inya sonda everything no hook so wakaraendo na wetekerio kamaterwa mathogano ja kwi muntu thai life yogwe witarire ekoro bantu ke yato nabo ambwero ojo tetira to etaira mzee areta mbecha mzee na era mzee unge so sio minya na wiswira itango ge njara chiaku no nga yogano yakatharima tuga katharima ngoge ya mukoroku ingoge njara chiaku ogwita thai no nga yakatharima na maisha isonge yeah. Urithi wa banki ripotera Meru TV kumaya mirigoni ya Igembe Maua na kira ripoti ngene ate kumania na kugwa kwa muguri maguri jabia kuria bira bithagero bikiando miundene na are antere chethera nandi akari kuma antere jire bachumiritie na gutariria oria irio bire bakwanda bitiko batethia kagitena karabe ta kwendia akari baba baria bethagero bakirima into tamwere ndengo ndoroko ne kinyamweya ne bogete into bibi ni betherete bikigwa maguri thokone na nande barita ashara na bate kuona ikibatethia kuringana na kari bantere cha kangaina ndene awadi ya marimanti na nande bogete ne barekene kurima interview ndagutariria na gutonyera urimi bwa nyaki ira bakuga nande ne kuonekana kwethirwa ari na maguri ja mega ne ara nande barombete thirikari akaunti thrakanithi gutigira ne kubatetheri na kuba inya kagitana karabetete na mbere na kugarura urimi bao na gutonyera urimi bubu bwa nyaki gukorokera kurega kugana kwambura kagita kaingia gagicigo mugeke tharakari mibeko njira sara inene narimo kagita karambura yagana gukethera maguri mairio matiko guna mubuko wa murimi inde bamwe barimi agagicigo mugeke tharaka ibateyanirite urimi boire bakigarukira kuri manyaki yeke kundi ya kaumembi kuma wandia marimanti oyo kweli nyaki niyo ina baita nkurukia kuri mandengo kandoroko nyaki thaino kilo mote uriro 600 ndoroko thaini 45 kijitu kule mikwandia tuchoke arimi bwa nyaki no ntu ndengo ndoroko mwere bitio turetera beira tufai
nyaki twegwata biyembega na ikyo tukuthamira nyakini uyu gwa nyaki no mwega no tutethagia nkeruki ya urimi bwa mwere na mpempe na ndengo na ndoroko tutura tukithiurukaga agu mwankare tugaketha utiumothia guthibungi aga bagitarire gitumi kinene bathamirite urimi-ini bwa nyaki na baitera bomba kwethera bakiona nyaki wendia nyaki mbeu no choko kendia na inaambia ndengo ni wendia ndengo 40 makonde wegulirwa ta uthiri wegulirwa 50 makonde na chacha ni nota bei ya nyaki chiringi 600 kilo ibeyembega guku gwetu twandaga irio mwere mpembe itikuraga lakini nyaki mbure kaura meruru mwethatu ituguketha nyaki nyaki wari manyaki utie mukebe rumaga nyaki ukanyaki no aroka yakugurirwa ndengu mwere nyamwana kuruma mikebe lakini ile tikuruma kwa tata ukaendia gathundumo bo waithia warimi nyaki ni kethagwo mbura takugana gugaketha ino ya kurumia ng'ombe ende mdengu kana mwere kana munya utikirorwaga utagwita bura na ari ukarora nyaki ni mbega na ng'ombe mbitonene kiria ngari bara bangi batharaka igutigeria bakwambiria urimi bwa nyaki ino no ntobore na maciara tuli arimi ba nyaki na tuli aga kuma Tharaka Nithi County itukuromba arimi ba nyaki bebe baingi na nikenda ng'ombe cietu tumba kuwa ciona bia kuria tumba kwa tukigwata baita kumania na eria na ndethia yegwire sawa magichiga munga kya Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waiguna twithirwe tugitagagira mantu jegie mbeu mbithi na urimi ni aria rugono rutu rwa rukirirwo na ruketha rumurikaga njira iria mbeu mbithi barikitie gutonyera nikenda gutigira ati ni bakuona gya kuria na nkroki gya guikaria ndene ya mutorire kagita na karia ngogicionekene gweta na mbere na kura bamwe ba mbeu mbithi na ndene bachumirite na kuga bakethirwa bagicwa mbeca ndene ya kathetu bamwe ne bambiritie urimi bointo mwanya kwiba bakurima makuyu bange bagata na mbere na kurima kinyama nginyu na bange gutonyera urimi bunge nikenda gutigira ne bagutetheka nonto gutena ngogichithiritwe chikionekana chekungana ndene ya nthiguru ya Kenya. Riboti iji tubang'anyiritwe ni mwende Olaiboni. Kiri gicunji kia biele ni twatanirite na ataalamu baki urimi bara kinyabone mbeu mbithi na bara baitonyethete kiri urimi bari na mworoto yotethia nthuki mbithi bangi bara bari urimi-ini ara ntereche gitimene na aritukarite nthi na ndorini kawiria urothiulunkanacia na matura na nikenda kuritana antu mantu ya mbeu imbia cia kuhanda amwe na njira cia kiriu cia urimi muno titana arimi through trainings twabeta micemanio twabaitana mantu ya products mbeu iria ciumirite njeru na muno nguruki twabarania na thoko iria iku kagitene kau saidi cha bore turima ikwachie mpempe mungau kagita ka cha season iji short lanes tugagirete kuvaita na mantu ja nyota bean iria iron bean na ikwachi bila bikwendekana thokone muno cha bibia white kinashangi harika izo imoritanine ya ndorini akuarita ngwe na kambuni cia wendia bonda wa cia urimi amwe na fertilizer na nikenda kumba ukinyila arimi kiumbe wamo na ikundi bibingi bia arimi Ninde Farmer Service Center mbitangu game partner na kambuni chionde cia ndawa na cia fertilizer na thoko so mboga na isa michemani ontere mwanya o ethre kiume kingetha ndina arimi baba kikingetha ndina babangi indibirandire nya project emishiri kulimithia michiri na nya no mbagana ya kulingana na rutere rura bari ngeta no kiumia ngeta ndina side ira mbitite ikundine na rire ikundi bitirime nya bya meri kana CBO mbitabitana Ndorini arua we nonete oguni bunene bworimi akiwa mbeu mbithi ni babatere otonya kurima no tinkanja bakona umithio ngugi orimi tira tugaida ti job wa focus no ka mita wendete ingugi kuria na ina mbeca njeu ingi kia youthi ndibera start with what you have na ariori ambire na kile wina kio na ariori ethirika mundu kanini ambiria nako kwina itu kuita urupara kubatina space to vaita na manto kuthithia vertical garden cha tumira charicha hivi twende ya chiringi ngiri imwe ukaanda sukuma ciaku umboketha every week na cia kuonera mbeca kwa kuona mbeca cia up to 10,000 per week waandite charicha inyoka ikamwarine jwa kunja nyomba itumba kwa space nene so rato guta training ni now ituguita na youth kuitumira vertical gardening cha tumira charicha at lazima inyoka na charicha iwe nduka
nurera kindu kwiri long lasting nyeji chianja no utumire nuriti karkare gitari raja. Mutaalamu onge ora twatanirite nawe ni Victoria Wangari urorita ngwe na ngwataniro ya Farm to Market Alliance uraba watanaira na muremi kuma mwambiriria kirima mwanka aikia maketha yawe thokone. Tuko na miradi tofauti, nafanya kazi na mradi unaitwa Farm to Market Alliance. Ni kumaanisha tunatembea na mkulima kutoka farm, shamba, kwenda market, soko, na tuko na washikadau wengi, tunafanya kazi kwa pamoja. Tunasaidia mkulima katika kila kitu anahitaji kutoka kuanzia ukulima wake mpaka kupata soko na kupata pesa zake. Agita na mbere Victoria na utaririo raba umbithacia mantu ya wita na mbere. Katika Farm to Market Alliance, mimi ni Agribusiness Coordinator ama mtu mwenye anasaidia katika ufanya biashara wa ukulima. So tunafanya kazi na watu kwa kijiji, tunaita Farmer Service Center, ni wakulima. Tunatembea na Farmer Service Center ambao wanasaidia wakulima katika kila kitu wanahitaji, kuanzia pembejeo, kuelekea soko, kila kitu wanahitaji kwa ukulima wao. Nkologia ruwa yuthi baba ingi barete otonya kire uremi nonto bwa manto mwanya mwanya akiwa mona bo uremi bweno guni bonene kire nduke mbethe akibauria koroko kira manto yo uremi. Vijana wako kwa ukulima, lakini asilimia ndogo sana ndio iko kwa ukulima. Wengi hawajavutiwa na ukulima, lakini kunao wengine wanaanza na wengine wamekuwa kwa ukulima. Sana unapata vijana wamekuwa na wazazi ambao walikuwa wamefanya ukulima na labda wazazi wao hawakupata pesa venye walivyotarajia, na sasa hii na haya mambo mapya ya vijana wanataka pesa kwa haraka, so hiyo inafanya wasivutiwe sana na ukulima. Lakini kukiwa na mambo tofauti wanaweza jiunga, na wakielezewa zaidi wasione ukulima wa sahihi ukiwa wa kitambo, juu ukulima uko na pesa, wanaweza badilisha mawazo yao. Na nikenda kumbithia na wikira inya yuthi kenda batonya kiri uremi Farm to Market Alliance bena mubango, na ni mubango yo kuritana yuthi kuringana na kira bongo bakwenda kiri nteto cia uremi. Sisi kama Farm to Market Alliance tuko na program tunaita Youth in Work. Tusiseme hakuna kazi kwa vijana, kazi iko, na pia kazi iko mingi kwa ukulima, agriculture. Na hapo kwa Youth in Work ndio tulikuwa tunasema value chain nodes. Tukiangalia kama kuku, wana youth wengi wanapenda ukulima wa kuku, na ukulima wa kuku kuna ukulima tofauti. Kuna kuhusu mambo ya kuwa na incubator, utengeneze chicks zako, pia kuna kutengeneza chakula, kuna kuprocess, kuna mambo mingi sana. So tujiunge sisi wote wana youth, tujiunge na huu ukulima sababu kuna pesa na kuna kazi sana kwa ukulima. Tuko yaroyo kirege chunchi kia mudhiaru ononero tukamurikora thirikari kulaithiria nthuki mbethi baraba itonyethetie kiri urimi o amona mibango mwanya mwanya rabe nayo ni kendo baukiria urato akaranthe na mubunge wa Tigania West Daktari John Mutunga Kanyuethia na urani mukaririgite wa kamiti ya urimi mbunge nenene mwende Motegeri nao tugwikira gatanta nteto cietu cia Meru TV rukire nkethero angicokagira na mantu ureja karinde ni ankathiti cietu ndina ankathiti ya The Daily Nation na nkaruki ankathiti ya The Standard.